Тіл ел қазынасы. Оның әрбір сөзінде халықтың аяулы арманы мен жан сыры жатыр. Өз тілін құрметтеген ұлт өзге ұлттарға қадірлі болып, өз мәдениетін, өмірлік философиясын танытады. Соның бір мысалы Абай мұрасы. Бүгінде ұлы ақынның туындылары әлемнің бірнеше тіліне аударылып, өз оқырмандарын табуда. Parler de honte pour endormir l'âme, briser seulement pour survivre, ni amitié ni haine véritable, chez le fiable, chez le mesquin. Par un approche en double face, l'ennemi est plus fort que l'ami. L'amour est fan, la passion est vengeance, tel est le siècle où il me faut bien vivre. 건작건지깃 빛가를 진 나비들이 여름 골짜기마다 분주히 날리라 즐겁고 시디로 목을 구부리면 그 나비들도 죽어 없어지리라. Vieles erfüllt das Menschensein. Doch ob es Liebe, Kränkung, Lust, ob Schöpfertum, ob Plackereien, sein Reden auf Erwägung fußt. Ein jeder lebt in seiner Zeit. Wer macht sie sich schon untertan? Ein Tropf, der nun den Raum abseit. Einst bricht auch seine Stunde an. 年轻是不懂得什么叫科学，也不曾主动地询问和探索，全年是在人道社社并发的社者的社将已不可再的。 Будь разборчив в пути своем. Если ты талантлив, гордись. И надежным лишь кирпичом в стену строящуюся ложись. Убегающий видит путь, догоняющий вслед бежит. Воля с разумом их ведут, справедливость — вот цвет души. Maybe nature is mortal, but man is not. Though there's no coming back when he draws his last breath. The separation of eye and mind, the ignorant only regard as death. Көп адам дүниеге боялдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сиямайтындаршы өлмей тұғын артына сөз қалдырған.